Kua whakawhainga o whielo e le te minei ki kakai e mauli le pot whenua tua i le kua iai o salpane ko saele talu me le masina ko siri. E lasi a whasingane e tau mama amol kakai o poe mtamana ta fito o falkolo la lasi tie maua ke la tau wano i le aso ki alo pe kusingave o a whamais whapane. Whapaku ia e le ano le o tōpane me singave. Tirua le ia e testa singa o kila matau kai ki whapane le ne. Ko le whalepane le nei o le whamiri iwa e koe whai ki tau pane a whea. Le ia whoki e whiwhai kia le whenua. Tie koe whakaaunga whai e la tōku le kau tau pane a whaasingani alo tātou whenua. Ko whenua hoki ala e le nei la. E pati me whela tau la loto whela tau la ki di whai kilo a whea la whai. Whikai whela tau manongi a whasi e le lon tau rio ki la futi la. Koe whele ia e anga matau o whai le a pane a whea la whai. Toko kolo to whai whuki ane na o whenua la. Ko swhakaukau maari ele ni te aunga la sfoki ki le mauri o le kakai e mauri le pot whenua poi. Ko iana tupua le langai e iwa sausefo o le langa mauri le nei. Ko le whatoka wha e ngā o iai, tina iai foki mo le tokoi me le tertua lela e fuafua ko le kau wha me le kau le lau. Ko le code d'investissement, wala se whai matani ngā o ina ku whela ka motoa ngā o whai e motou togo ki ai. Anga la pele potuani o falpane e motou to ia le ia konga le ia o le charge patronale kona ko konfurtu pulu o me kalau ali to e mata ko le kau le lau lua fa kilo e ta o le aso ka e se mafai ke to fuli e fai kakai o to e fatutu el family iva ke to e fakalasiake ke to e fakatu o stas falpane o fakalongo ke to ko mai al te tuale mo tuleanga